zatim dugo oko mjesec dana možda 2 mjeseca mi nije bilo, a uvijek znači Montenegro nisam promijenio, to jest nije Montenegro, nego neka kao mala Bundesliga od 5 do 10.000 poinca, pa mi da krenemo sa golmanom. Na golmanu, golman pozicija, to je Starke, znači treći golman, Bayern München, treći, prvi je Neuer, drugi je Jose Reina i treći je Starke, zatim LB pozicija, znači to se tako rekao ljebe, LB pozicija Ospika, znači igra u ovom Frankfurt Bundesliga i futbol igrač, znači oližno, zatim RB pozicija niko drugi, znači nego ovaj Zinjovski, on isto Frankfurt, ne znam šta se reći, to je ovaj znači Zinjovski, on je Srbin, zatim leva CB pozicija i LCB pozicija nalazi se, znači Prodor Austrijanac u Werder Bremen, znači to ne moram ne gledam, znam taj njihov znak, svi mi taj znak što zato i znam, mislim, nemojte se pogrešati navijena za Werder Bremen. Zatim naš Nastasić, tu ide, baš nije zaboravio sam, tu ide naš Nastasić, Šeron Nastasić, zatim LCM, kako da kažete, CM pozicija, na CM poziciji je Darida, znači izložit ću se da Darida, on je Čeh, i da mislim da ću mogu glasati, sam ne znam, zatim u sredini je Dimitrij, znači on je zlatni, Zoran, ne znam kako zove, ali Austrijanac, zatim sa desnice na pozicije imamo ovog Haku, ili kako se kaže, zatim left winger, tu znam da, meni to ja mislim LM nisam promijenio, da se stavio do Hrvata kako se slagali, znači sad moram da promijenim, onda pronađem RMCM, LM, search, znači searchujemo, LM je Ivan Perišće, znači znam na koje jedino, 78 notifikacija, nego čak i rijeku. Ovom žica morate tražiti, tu je Štindl, ne znam kako mu ime, tu je Štindl, znači, tu je Štindl, on isto RM, RM, znači vidite RM, mene, on je Srbin, da je mene kamo, znam da je to neka holandska liga, znači dobro, sve jedno, čekaj sve mi su izradili, znači RM pozicija, searchujemo, tako malo da se povuku, nećemo sad pauzu, vidi šta radi sad, pa searchujaj Bože, pošli, i u sredini momak koji je postigao gol za Hrvatsku, kada je bila prva utakmica Hrvatska-Brazil, znači ovdje je bio auto kod Marcela, ali on je koncentrirao, to je taj skvat, znači stavite na ovu Ospika, Darida, Saka ili Haka, Perišić, Štindl i Odužnije, znači ovo će on biti 79 rated, kao što imali moji svi nije gol kada će dobiti 7 godina. A da ovo će